Katanat pulih putih jong kasorka Meghalaya nin kasingi ka arsau tarik April arhajar arpau. Kelapen penapaj ba ka Meghalaya Board of School Education kala rai ban penlong ya ke exam ki badangsa hadir jong ka arpau tarik benai me arhajar arpau. Lani lakumnu ka deban pendep ya kan ke exam haswa jong ka life way tarik ume arhajar arpau. Kasorkar kan sapan biang hikyo curfew pass na banta kitoki. Badai bantau ya kan ke exam kenang bakan kan yaj bajarenti bat kan namdon kanu kajing sya pentut. Tetang kini ki khobor khoblai shibun.